Učimo se portugalščina. Tema lekcije: kuhinjski pripomočki. A balança de cozinha. Kuhinjska tehtnica. O temporizador de cozinha. Kuhinjski kasovnik. O termómetro de cozinha. Kuhinjski termometer. O funil. Lijak. O espremedor de alho. Stiskalnica za česen. O espremedor de citrinos. Ozemalnik citrusov. O esmagador de batata. Tlačilka za krompir. O cortador de pizza. Rezalnik za pico. A tesoura de cozinha. Kuhinjske skarje. O pincel de pasteleiro. Copič za pecivo. A grelha de arrefecimento. Mreza za ohlajanje. O descanso de panela. Podstavek za lonec. O abre frascos. Odpiralec kozarcev. A cuvete de gelo. Model za led. A espátula de massa. Strgalo za testo. A peneira de farinha. Sito za moko. O papel vegetal. Papir za peko. As formas de papel. Pekovske kosarice. As formas de cupcake. Kosarice za cupcake. Os palitos. Zobotrebci. Os espetos de madeira. Lesena nabodala. O fio de cozinha. Kuhinjska vrvica. A gás alimentar. Sirarska gaza. O saco de pasteleiro. Dresirna vrecka. O ralador. Strgalnik. O batedor de varas. Metlica. O rolo da massa. Valjar. O copo medidor. Merilna skodelica. A colher medidora. Merilna žlica. O coador. Sito. O abre-latas. Odpirač za konzerve.
O abre garrafas. Odpirač za steklenice. O espremedor de citrinos. O abre-latas. O coador. Želite zavedno ohraniti te besedo v spominu? Obiščite Flaškaroluna, ter brezplačno vadite ta in na tisoče drugih kompletov. Povezava je v opisu.